Luar Kapatisi TV. No, you just need. I have told you just to write, okay. down here only. No, With your signature. I discussed the issue with director again, and I will let you know. That's how we 2 can days. have, 2 days. Okay, we are the. 2 days. Just send it to the director to whatever you. Misalnya ni anak tadi ni satu mengiti kaya iyo. Ba ulak-ulak amal pusni. Kamu kan dadon baka iyo pak kamdang dah. Kas kini cakap ni kan ni. Uni bukan handle mentas ni tu dia bukan. Itu ठीक लिखा है. Agency should publish through online, offline advertisement if there is any vacancies or posts as per conducted by our agency, NSS, and consider our cases and taken applicant in the first meeting. ये तो ठीक लिखा है. ऐसा में तो ये हम तो 20 का देश में आप कौन कहेंगे? अभी हम रिसिप यहाँ लिख दिया हाँ. Chief Executive Officer Jangka North Eastern Security Service Private Limited Sarat Kalita Ula Pendem Tuan Hakmat Kijingdawa Jangka Nyautrap National Youth Front South East Sora Circle Da kabakular ba shimshu ya kabay registration kabalong katsan hajar tingka nakabenta ki security but arpo hajar tingka nakabenta ki babat ya kapos assistant security officer but supervisor. Ha kajinga keren bat kilat patai kubor. Hadin kajia keren bat CEO ka North Eastern Security Service Private Limited kabala long hakan riu tarik ukelalingkot arjar apun riu. Nong aikitian jongka HNYF South East Sora Circle uba banjob kongwer ulaitu ba hakajia keren ukalita ula IT hakaseng yaka kopi jongka trading license bala ai da Khasi Hills Autonomous District Council bat ula kularu ban penpenapaj ba lingba ka advertisement lada don kipos ki balaj hapo shiposi bat kaseng kala ai poru arposi ya kibor penia jongka North Eastern Security Service Private Limited ban wengkam ya kibriu ki bamdei ki trajela. Menin kasni galadon kajing ya wan honi ban ya kendu ya diincat hadin pengilaya keren dia minta kasni ngoban nakalen kaseng ngilayo ya kajuba pat ngis ngoboka ka kam kala long ka bajok minta kasni ha ka bangilayo ban ya kendu ya usio ban ya keren makmat kajing ya don dekat lang jong kini ki security guard di bana di USO supervisor bat tiga kunjuk ya kaba kani kasni ka bamenta kajing ya keren ke jongi nakaseng halor kini ki saut likimat kabanikong kabangilaya keren halor kataka kajingmut kabang shim ya kani kapisa kabakasan hajar ya ki security guard bat aku hajar ya kita kiba ESO bat ki supervisor de nakaliang jong ulayo ya ba bayakani ki shim shu de ngi kwa ban keren kindet nakaliang jong kaseng ba wasdang ban buat sedang ban lekah ya ke ya ki perdok persenam jungi ki baterai hang ni dak ka vio ban chat sheet ya ki ya kapisah ka bakin siu kum kafis ana ka benta kan ka company jong fi namar ba ngisngau bakan ni kalalong ka ba bean ka bangimla ban pediang lada kumi kaseng sim ya kan ni ka benta imat ngisngau ban ong ba kan ni kenes kan penyak syakmat ban sim ki kisah ka ba aja pasan aja deka jingwan jungi kaseng akan dikesengi kelong bepa ngilala ban penduk ya kan dikepisah bakin nakalion juki kila kubur bandum simsyu ya kan dikepisah kasan bat arpo aja de ngebat akan ni kebayade pat bat ka trading license kamat ka baar ha ka bang ya keren ya ubat ngkeli syapang ka industri nak po ka district council untuk oh kati ni ya kan ni ya ka bangin pen isai hang ni de nakalion juki kila ipen i bakila yo ya kan ni ka trading license napo ka district council dia kan ni kakam ka basa ngisngau ba ngisngau lengo wan ngisodap da kajing lengo ba ngiu i lemba ke social media baka reply na ka KCDC kalong ba kinum isu ya ki trading license mai lada kidon ki jai pendiri jungi ki balak bantre ya kan ni kakam de kumba menen ngila sipen kan mau ba ya ka kidon kijai penderjungi ke baterai ya kan kakam agency kidon kumba alai teling la syu age sopul kumba ranger kata-kata nadu ke elai de ndrei kasngulungo ba kumnu pat
kidang ay akan ni katrin resan deka kam ka basa ka jungi kaseng ha ka bayade bukan ni katrin resan nilai ban panjing pensyai na ka konsul ban na ka isi ka bertambah mata halor kan ni katrin resan ya ka ba macam lakran tamangi pelai i deka ni ka kuat ka ba ula ahim CEO mata ka singi haka keti ka jungi CEO officer jong kanas de ini kan pak hakan ni ka bayade bat ka jing lungkam bungjam jong kini ki employment te hakabang ya keren nilai tai mentah hang ni bat nilai yo ya ka jubab jong u bat ulapan ya ka post nangi ka ba shipau sngi bo un polite ya kata ka advertisement bat arpau sngi na ka ban welcome ya ki non travel ki ba ladon hakan ni ka agency kan ni ka kanes North Eastern Security Service tena kalian jongi ngisngu ba hadin bengilai keren bat ngilai tai ai bha ngisoba ho ngin sya e kata kalenti kaba shiphousngi bat kaba arhousngi kaba ki kilapan por nangi bat ngisoban ong tangkawi ke kentin balada kini kani ka shiphousngi bakat bat ka arhousngi kam urlong tena kalian kaseng ngin sim dah kawi ka senjam kabale sing ngihap ban wantur hang ni wantur hang ni ban pen i dah kabor namar bang sutu ba ki kular ki jong u ki bawla klay yang i khmat kan kesngi lada ubakla ya ki kentin ki bawla klay kan kesngi ka ba menta na kalian kaseng ngin sim kata kasenjam ka ba khame bat ba ngihap ban be no sendon ya kan ki agency nang ni na po NIT ban inwan ya lam hiru da kini ki agency ki badai ki jat benri ulajong ki badan hakanika state ka jongi tem nilai keren hiru ba ba hakabayade bat kini ki ASO ki supervisor bakin ne hakaju ka kam to na kalian jong kani ru ula kubur ba un pene nadum takasngi bu un pene yaki hakani ka kam te bat ba ngila dawajur hiru na kani kanes ban kam de ban persyang ban lekai yaki pardo prasnam jungi bagim de ban syang ban lekai na kameta kajait benre jungi ka badon kam ya ka jingyo nong ojo ya ka bela nakani kan NIT bat nakani kan nes ka basim ya ka kontrak hang ni kum kata ka agency ka ba dei nak mentakika balada bat ya kiwe ki agency ki ba dangwan temar bakin persyang ban sim ya kani ka senjam kum balale da kani nes balada ki sim da kani ka senjam ka seng kalong ka bala persyak lupa nani syakmat bat iso ben ong rupa ka ban kong syap kani ka nes kumbang wilayah keren himene bat CEO ba kabenikong udai ban pai khmat syaki pardo prasnam jungi ki bade ki khasi ki jantia nganap kurikulum ya baro kabri jong unyu trap pakin sim kerpang kabenikong ye khasi jungi da ka ba pelai ya kata advertisement but ngingi semba kibun ki khasi jungi ki belalong fit ban pre hakani ka kam namar kumbang ala keren menen bakila don ki full call ki belai call yang ki don ru menta ki belawan rael ki kot isla ban pen i hakmat jungi ki nong yalam jong kaseng baki de ki belalong fit abang la syek ikot kisla bat mentan ru arngut ki breu ki bakila persyang nang ni ban ki perdo rasnam jungi ki bela persyang nakani ka company kani ka nes ban weng yaki nakal yang kaseng menta kaseng la penrung biang yaki bakila yo biang ban pre hakani ka nes tingi so ban ong ru ngidap ka jekpen jekrau bakila yo biang bat yaki breu ki batmar iso ban ong balada ki pelai ka advertisement kin subha ban yabu ya kitchen ba kinwan ban apply ya kanika kam ka ba light hapo kanika net ka badai na kabanta jung kitika kajing kula jung u kalong bay yakini hi kumbang ilay karan kumbay yakini hi gi nok regi barim kinne kumju nadu ki ASO supervisor kinne bay hakaju ka kandan security kinne hakaju but ya kakam kajam ru untep hi dagi tagi prasnan jungi but ya kanika pisa ka ba arko hajar kinum simsyu te katulop ru kanne kumju but kita hi bengele keren kilong bi kumju hi kumbaga ki agency ki barim kilale kata kata hi kaju ka polisi kam ka bakin sim kanika agency ka batama obat hadin ru benar kin kentiu ya ka tulop ki niki ka patre ha kanika nes sungi baru kau nilai hun yang dengan rai ke sungu kadang rai ke bau ulai mentak singi khamat jongpi ma lengba kan ni media ke bau ulah pensong pensap sebro tengi kita ka jinghun ngi pediang ya kan ni ban nginget ba un bu renti ya kan ni